Tuana si waskewa man bain go waskil tu singe tudangin Friday lanton ngol si October lan safla ke malam singe man kan ka wikom ke malutu chi marshim dash ke bezinge overcome evil with good akalimina si kutangla makuluk ke mawo eta kal dikat yokke lara sila Paul na sin madrom saptas ngalu na ke longol si pangain malutu chi makadat ka na kem singe ya ako minta ka we kakse kanal kakse gat ke molar ke chun silen sasya uchak na ke presence like ke len missing ya nabanangan kain welcome ikom fari kom kwenta ka wikat urek magen chat box singa din kain we got ke malutu ta kalemi be ma mashiruman we got praile oya ben long laun so luko in gat ke the kain ni ma katash ke basing ya ara ke basing nga sis ko ngain kain kadin lipsela ke basing nga share ben ke live cast singa in kain fashlik na ke network ka circle lako finchak pe magusi kain gasha ke ipsi ben nga klamala Aksigen gat ke molar ke wa nga dig interest kal bago sidi nge na nga sigingan share live cast nge nasin dalik na dik madin siya wala ka kus na ke wa may nga nun wikat pe welcome kama wikat pe nga na len in kain de ka long lounge ko lukwe gani wikat praile ay pe kain kaksigen gat ke malutut ma takan garagat missing anake kos ita nakilen misingi maluti singa ita kain tram kutangla makuluk ke mawo kutangla makuluk ke mawo kasing design bak mo overcome evil with good nara
nga kay nakalimila simulutut mga nga si Fiona ngayon na 6 si Fiona pange na fin di mo may kasi kom daga wikat ke ay pe inkan share na network luman fin malala mo sa siyo kikatara makatas kaya nga ininan masi makat proy esmak ngasik ni gebel na kiwa pa na ki ako lalas na kita kalon lemo ako min finchakin mo mana kiwa makat talip sa kigastan ka ata kadinita lahas end game jilas ako min tiya battle ako min kain we talak yak sige rapture nga gipesi mata ko ki nga fak nga na mana fishesh ka kaya masita sakta yurin gat papa wan mo be yurin gat papa na pa na nga usye mga kain daga samsam mo ingi na shesh ki makatas kaya malengan ki kama kat papalesin na sikpingan len main nga makatashi was itadari ki nga kalami testimony laka laki katapel sumla yatolu sumla ngasyun kata elya na yok ngasyun elya yok som kauli ke emergency lara mange kibel si mga an kayo kantang si venay masunin tang laka kasi ben nga walom na yung makulikula ka. Kais ka doon nagkakasigigek na sik. Nganda ka, we fakek. Kalang pakutan lang ka ata. Ekin met kuluk siya. Okay, kalang pakutan lang ka ata. Silbi na tao la fin de lensin mo lasyo. Lensin lang na tao sin ye yurin kat papa. Bangin da ko nakalimin na siya. La pagkapela. Nakilya masya, mga kumintiyan na flek, nakikaksak las na sinkata. Inkain, akayikat, nakiakayikat, nga din nakayipi matwiya siya, nakayiwa. Inkain, katagani, aski karasing, marasong si bata aski, marasong si bang ako maski, inkain, we are being tested every minute, every second of the day. Pasi sara ka din na kadinda ko, fungyang na singat. Nag-ifak lak nga, nausipe once go nga, may ngasak na arski, initial state kem dawa klasya, mangan share magadash kya, anak yung akalamia, nag-ifak. Once go nga, we had that. Saplak na sinlim Minsan ang love Mawawayak bang nasil Maliye Mainte wawadak Adugin may kayo kaywa Bayina Kadel mo Kanga kaywa Fuwalos na nakito Aslan yoni Yok yok elit Fush nga hinanaklak Tasyakas layek musik Ako na'y kinganan ko May ngigaywa Ak fotodoye na sinlim lang
xin lên Kim sang anh lơ Ngao vô vô yak bạc nơ xin Mali Mình thế vô vô tơ cơ tư kim mê kêu kê wa Bayina Ka del bo bel nơ kê wa Indo ashlo Masak lak nơ xin lên Kim sang anh lơ Ngao vô vô yak bạc nơ xin Mali Mình thế vô vô tơ cơ tư kim mê kêu kê wa Bayina Ka del bo bel nơ kê wa Ay Kulamalap singkat ke met buyesh ma yaklaon luka makatlip sila insang gesat kanila skill du singe. Frede October ndol si 2000 mekos. Katagan si Wilbe sesin second gastan gata. Oya si makatnta pakin tigat shikna finances kray. Tagakikin kain alule fakat kain go about our day fakat fast na met o ya sige kikekla ngan we taga fakat kastan got we go spray yeneng yenga alena kaksigin kat ya kaksigin pe kat ke wosma uchak pedarin we got kill tu singi akilin tagaloman bel na kewa damdahil kinye Charlie Klomalap Kaksigin kat ke eligas tamdanin siyo mintaga na ke kaswala na lang gata. Taliksin atas ngayon ka lang ka Clara painel elusinin neken dan kia ka tiginistanya. El bangon niya fong siyak sikla asin genek nga kain. Matawak nan kaya kan consistently ngarak depel na kayo. Sham kasing discuss ko siya berjifwan na. Afak lang shek na molding and shaping, shek na skikayak ngalal hui magikasalan ka desikya. Aklomalap ki oya singan asyak sila mesh pelo manil mo ashtanan me met ki circle lala matebe met kushay day ki wikat peki matashkya. Na siya ben na iljiven ay ki alekit fluent ki gaslar sa gasing disas kusay. Lomalap ki oya singan ang anaklen kumpe adolin na to open assume pinbay met Larfin and Federal Way Washington bangan an pahin ko buskaywa kuloke utyak lowusan ametigat fast na medangan kain orela win announcement si luo maasha ke kositaan nga wipelas ka gun kasha na sin met lasha met FSA mo nga terik malang government nga si Venam ta sugin genik mga sangyasya mo itla siya. Nash company si ma me shakiyakiyel mi kostaryangan wala lus. O iya si ngam dara tena mohon na sik. Angkin nala moliak mo ito na kanrik mga. In some resources ma sangyasya mo ito. A company si nga pa neighborhood house Elosas, ki yak siyo fuk singa lemego siyok na vinan King County. King County el matawak tako ki downtown area ka North Seattle Valley upkran na ki Tacoma mapa Pierce County Valley. Na kung pinasum ne upkran na Everett ma ko tinda shamges no Homish County. Na mga shkimeban kung kung naik na nage catch mam da King County nga York. Kasha nga
kaya si ma singe na ba nga kalemigi pel si ma real ID singe enforce na king ako may susla ko siya so na ikala ka din US citizen nga kom din na qualified na real ID siya dalik na das kanji Claire mga Michelle mga edal qualified na ke edal kain apply na real ID siya na real ID siya nga game travel akong kain urek makin na nga ako ma check na ever same citizen na but na enhance ID law siya either ba nag-ID card, regular ID card, Washington, got driver's license, ba pang enhance. Masi ngayon, na we passport nga kung siya nag-travel. Masap siya daw, reklapin in Washington, kikatapel sumla, nag-real ID siya nga, na lem-lem lan, may mamtayin na, rela masap nga ba ito kuya. Puna nagyanaway, kung kayo siya real ID lom, ngalikim dak, may marela, ka-fin and again, siya ma ilosak kalimi mo pa Texas mo be. Pero sa nga kanu siya listing kiyan siya yung damin nga strictly Arfin and Washington ki Beijing ya. Pero nga kan siya na keep siya. Na asuruk ngayon na kung fin ke tafong la siya pa katorela kat mo min scan niya. Mga ki computer na fa kung som online ni ki over siya le ilya le mangan. Asong fact na siya dahil mo matla siya dahil computer. Napanan kung kain tangon yung anda ka din nakla in kayo na rekla ba baloma dalin mo lela passport luman na dala sa paila dala certified yaman na kayo inanin peolos when passport mo ka tapela pinta ka ta kung dal ikala actress lo saan na rela ilya siya it can fall in the wrong hands ba announcement yung mga girela kiplan ko fan kipel singe ka finne neighborhood house mga rekmawayan nara nambolaga bangan yung kata mema nga isla announcement na bangan nag-iipsingan an pain kong petagay finay kuam fin kong trak na aswe ang dahil kimi Cherson Luke alfata tamanuaw pain kong bevinen sirs kuaman Uncle si Belarash ngayon dangan Benalois Uncle Alton mawin na kiya ko ngan pain kom elvina ta ko na ki life kasa lan kay natala ka ditala condition ka lalan kat private kel ki mangi nara ta ko la sa katakain sisin siya katakain ni proile long la on sa Koluk ke kastan ka to nakat fast na mit ki mamakat matayang na ki yok in kain pa malutut si matakam singenge malutut si Mars misingenge pataka ki Rome sapta singaluan na first singaluan na kalongol siya yung aliak malutut siya nga aleng anin siya kisipesi pel na kayo wakat alufinan ko siya first siya fanan na kiya kan Jerusalem da riti pa Rome singalu first singalu la Monday ka Tuesday ka Wednesday ka Saturday alun tu dang bangan fosilem da ritin siya na nasi kias ngel kelas tolu na kelutu da sola penda siak sis life ko kat shun lut lala pakat ko fla pelan siya pat sitla so bangan man da siak sika na an na yukanin ma sam kalmean ba pakanten met lash Marik maging common sense. Sang kul mo ladalan. Hindi na dahil fast gigat ni fella sing. Tamasing ay pangalutoy la sin nakiyaga pricing we papat mo. Pinin na mata nalita ko papakian ka papankoye natalbe matlas nga kayo. Kung fin mi sa alu ingkal siman kung kan falate utyak pa naging kalsis kuman wala pa alu. Pangakatawoy o finan ko siya matlas ka na pray na kaya siya ngimin na kaya siya ising na as na yung napaytakan kaya malutut mo siya ngayon mayin kadita lalapos mataga kasyang kat mo siya ngayon kaya ang ataka rik maging kasi ngayon malutut ala tesis na gipelo fall na gipelo kasi tam the fact na contemporary issues kasi kain mangan kayo nakat kaya fast na mita
sharing siya flash ko masiluong non tafula nakatfast na mit nagipel singa pineka nusi onsukulan matlash nge matlash utwa ngayon kain sang kesta ta kanila siya nafakat kain fast na mit kaske onsuko ngayon agas makinjikat peki katitala wen kulo si fanan din kat nge siya katalal fungike el magana Lo aksiyon met wiers bagos dingan. Magkasi ka din yak laon sa kumagan yupsilangan. Lonjin met wiers utwa ma. Mutafinen Washington. Kata selos pa yak laon nagatos kongan. Ngau siya on sa kongan in guest lape taga nila siya in wiyon duga makatip sila tari. Kasi ke on nge alay mo kaya kataga siya naman kasyam na len pe me da kataga siya naman kasyam Wednesday. Sam ngayon taga kalembi inner thoughts lasha. Mama seated ale lalin ka ata. Nanakla siya kat ongyakin na sinkat ka katang na sinkat ke. Nara kemon suko matlip sila ngayon ang fin Christ ilde taga misya maulyak na wan mga kumtufe. Elvin taka misya na wangin mga kumkain me bankon di ke gospel siya. Gospel siya mapol la taga siyam kun mga kuminte may kun ke.
Naraki nga share mga ki network la ko. Nga share na sinwet ma nga friend la. Na vinwet siya may kin ki gospel la. Kumesta inekliki friend loman. Malan ka tate makat taka anakatin may kin ki ka matya kanten na ki. Pangikat si marang akum siyak na mumong ningin na. Nagelta ka misya molyak nga Nara, taka na siya kanina la. El kutangla makuluk. Deke, el misya na molyak ang mukena. El kutangla pe, kipel siya el maula ni kena. El lipusya makuluklak ko mausom na pinsaksing. Napanang ara, ay na siya nonchalantly. Stand from afar. Ngat tuwito ka ngat madan tu kaya sigilila ka gospel singa mapay si gastasi fingom de kay ni shuruk nga encourage yung kuminsom ishurun si meda men confidence ke gospel singa in kain mole ka shamsham ke misya mapatat kat fin nga itang nalimit lashma fastgikat nga mamutul lang Kat final na weleke. Siya si final tang. El tang al Lazarus, kawak silal. The underlying meaning el tang italik na dali Israel la. Wengan lalal fung ilalos. Ma pes pa si Lorela in ikestam tan babat nato tumalos. Natalik na talos ngin lutay laki. A wengan. In siya smakle. Wengan si fushesh. Inoena soil, folkma, kofdesin yoki ken kapet. Nara, nga ko me vintekain, lalal fungi ke gaslan gat, ifo ka nga kum kain, lalal fungi ke siyasi nga kum matake. Ifo nga kum usto siya sko, lal fungi mo kada tanya preksingan na tuwi. Katsuang na vinaksok ko, lal fungi aksok ko, may uskatan ni yen siligi na kanang lalfungi el siya mau siya maulsingan na sikum. Na paneng nga kita ko inakalimila masi maalu siya makatash kaya el siya naliki kanin religion siya iya pa. Jesus Christ mo kay fan na kalimiyak mas masalan ka at dahil mi siya maulyak. Usipit siya na sikum dahil daga kutangla tari. Makuluk na kayo. El kutangla siyang ang laski misya. Kikalya kya. Yokliki na kayo. Elus na makuluk la siya. Patkiya pinsaksing. Kadata ka samsam ki. Layata si Lal Paul na sinmetrom ngayon. Kumwit la liyan mer kimising. Fin pa kumwit la lima masikyak ngayon. Namwit la lima sifake kikastan ka din som tule yamatan. Met White House ngin du samsam ke gospel sing. Enrom bakarangan fel ke pelsi masim le. Me gospel sing ya. Kaki leta sing ya. Narang akom siya na liye katla. Fin pang akom siyangeng ka siyangeng tot nga kalimiya ke revelation. Fakya. Akom hindi siyangeng tot. Fakya ke pelsi ma tribulation na ito ko. Pero si ema makia ki matalil siya kulukla na ki namba si makalamiya ki fakyak singal doli was singal algo sngat. On gosh. When met ma ngayema panam tawak na katlihingi. Pero si ema kulukla pela ma population na out number na ki resources. Na pela kulukle. As kusus, as meun, sharo makunle, kanin masikyak, akum kaya sa molmongo. Na kung may force yourself, kumin kain isnam ba sila elja kulukla na ngayon mo kung we accepted kifela fok-foksi. Na panang nga kung fin, siyang ang gospel, in fact, kaprayam tan mo ita kipelsing.
Ekipel si maupelao. Ngakom katalik nata siya. Kantulak ko. Kipel si ngayon. Lalaksin siya silak nga in sit with you. Kuminan ka. Narapole taga dakalimi mo. Ngakom hindi mayakin ki kospel siya nga. Manil pa taga naksiko siya kiko. Iyala kum ki fellow. Na fuk siya nga. Naragadat ka siyam ki. Lada si lalroom. Nasin matroom nga eh. Kadata ka kunayak la. El siyam nasin mat bacon, mat Gentiles. Nga kalamila, kipaya po lo kumeludi kanin mat toluke. Kipel si Papa Apremel tago ke channel si sapta singa luwa. Na kumada long siyam ki mat choose. Na may mat bacon, may mat Gentiles. Kat na kayo mat choose. Kospel singa mat ka nasin mat choose met. Pangan design lan ka ata. Ora, lem si fan na kelvak na sin mat namaluto da. Kung pinsom, kung sum na ron, mat choose nga. Met. Katuti ke mga ke Victoria. Nara, maasi maluk mga unmait sima tenay kekla kipelal tenil mga mat palang nga pangako pa church. Na ito ko inakalamila, as mat choose, as mat Gentiles, kumit peken, nangako. Mat tan church, mat lalalfungi. Na matulungan, matulungan ni as na kina eternity future. Nara, kat ay wala kataske. Ngati Levite si. Ngati magesufla Levi mafongfong ke temple. Jesus Christ in misya mulyak. Ikesla na siya. Katlalalfungi. Na nga kat serve ke church, ingin na ke government ilyang eh. Mataga kalemi kaya dogmatically la. In the first place, malan church in karangan mo talikinan malan government. Pangin na payo yasima ininan na asnakim tawakya church pan karangan na the government. Narito ka na siya kadin ganda ko. Lutut kin malutut siya nga. Siya nga usipiya nga kadin ganda ka ni kaya. Tarakta, metiga na fast na met nagi kada som nag-equal malututa nga ke kading kain pray lagi pelsi nga pasre ke kasla ke pray yeneng yenga ta ke situation makumaskyan kung pray penan kumaswean balik na das ke basum ke lututa nga kalimila kata siya nga siya matena value ke mol nakata siya nga som nagalututa balik na dala nga udak ligasik pesom kamit midindak ngalya dalik siya iya. Urik malal siyatan ba nga kadin nan proyek. Katamit kol kat ka government nga dik penam dashi del ke games nga ne som kol. Papero pe mga Timit oyak ke kaslan gat. Kadin na nalit tala siya kad hang out with. Mek background nan mit magatwing May katamit nga ba si extra package na fashion Nara, kat ene na kat nalalawang, kat yok sin matalalfungi. In kasha kat. Nakikat sumin fag na sin matalalfungi nga, kat ligat yang akuya. Masi makatash kaya nga, timanaw reksi. Sa background ko, oya mga matalaki ten eleksyon ananas na wuklel si kiklan sapsing ananas na oya si magat anakadin laniya shaske din lo maluan klan sa bala anlike masilan kat ni kadin convicted kya and I understand it mayen James Sivena tasta si mitlan finan Jerusalem mashapoy church Jerusalem El tepena convicted ne sisen misya maulyak tuyang na sel na pangan si malikle. Ora nga kan kalam kya. Iplak kaya nga luti wikasin ko luti mit. Dan kya ka nagitalikti ka dahil tayo na loang na kya. Na fast ne
ngaungay yaki yatolusumla adalila ngana na pange pang na sinkat tang na sinkat kelos liye sham laga proilaga lima nga vagala sikiak leksheni na ikala di tutlalo sakya dal pangon ngata kamta yeneng nga may naurek podcast ma adal ni kunla ngalong yaw rasko pasin laniyak nga siya nga may tinsum na kainsyun siyak na vela pange nga kiwi fake kaslan kata may den maule na pasi sa nga fake fin kum di kain isyuruk som koneksi met ma ekan kasya kumin kain itala wangin in kenek siya kenek sa ko fan na pakalimiyak kitchon siya lakos fason ko siya Jesus Christ pa in kenek pa emo wangin matsum na yun kat para finte na through him na panang tako na si kum ka din kain ngay tangli na pa masiwas pa makasan ka ta kalimia at that pride ari na siya skon nga in kain tako a pistol si mother from gang lata sila Paul nga kat fin nila katakye ulang sasyan tukun kospela ko sngen meto maklukson na puksi to kongan bawrekma naklaran ti kepangon niya ang ngani kan na labang special pang mangrekma ke makatayeng bangon men orekma jano ke towashi en orekma liberasma pangamo puksi nga siya na kalemi ila kalemi istri lan met kalans up church planting pelal polma met kalans ang belsia puksi nga siya na ikek na misingi ke orekma lakum ke oya lakum makatayelan kalem ke na puksi kun rekmangan pa Rome na fa Rome Corinth Galatia, Ephesus, Philippi, Colossae, Thessalonica, Timotheo, Titus, Philemon. Lata singal tolu ba kung vinikesla pa pala. Lata kas nga wikngan sentence ko imit nga ni academy authorship lan inil polke. Kung finefas na mit ke ipru pa buksito gun Philemon ngan den academy inil polke. Nara nga fa ko ingila ancient writer made that the likiye mit authorship nga kung musingi ka chima katigay ni sitok kisya flya para kadem da fak mo sincerely yours na sumastay ni sitin God bless you iten all excited ki malutuchi makadat ka nagangam singi for many reasons tasak ta masima yokshi ba in kasya kat ki molin kutangla singi nga kumin kain itala victory siya maramang ganyak nga kumin itala kadin overcome evil with good kat naklas kata ni brag pesing we have been a brand kumashwan kat kila malap to simkat papa ke kum shuk ke mo lash katutyak na ke ilyak na ke silen sasya inda ka silpena palawula na long inkan wala kaksyak lash na siya la kumrekat le kumlikat siya kumsyak na shuk ke mo lash ani ke pesing kadin nakilin lapan lang silom na siya Check nagmas ke makuduklas papa. Nak manasak na sa sikat. Silpena ak ngigat ka din fulok na yun kat lalvong ila when na dum Jesus Christ il pat kia tayo makuduklas fin siyaksi. Tataka na siya kikum di kia kalan ngan matalom yoros. Kadin kay nas making ganas na room papa. Naknas wikat kilensingi. We metlash mamdain manasla kipelsingi. Lalo sa sinlom silos. Lalo sa hospital, nursing home ko. Finni ke rekmak, silos ma, ngal pena mano, mas pena rekma. Lela ta, kalang pakutin lumin kalim ke mo lalos. Kat nisyesyum kat papa. Naknas kasha pemet lash masak namday na la. Ke period of mourning lalos. Pelin yoksha lalos. Kat nisyesyum kat papa naknas.
Kalamin walalus. Talik natar spem up tatyang naki kanausla masa planen. Kafinne talik din guys si siyaw may dakle. Kat pray ke kelos kewa kumin ka nakmisin sielos. Kunakin kehanek ma ekan fulokan matalik na yun nine papa. Pas kani noye masikyak mising. Islam mail landalik natar ngaliki manimnim ka trucks ma panangero. Los tekan loang ke maswas baya. Katingkat kutangla sa Koluk lela. Irum make fun na katkain is kutangla sini. Panagat mishes yung kuminak na si kas mutanin siyas. Kadin fototo na irum di kinamita. Kuloge siya ulasya. Kuloge talik natas. Kuloge lom siyas makom si fasa sinsang. Sunkati. Kulo malap kinuknuklas, may mungunes. Finne makarangan yan falkes. Kamay-kasas natas. Kat kaksyagan kong katpapa kiwulan ako. Kifosyak lan fela mising ikiyakakain lan met kollas. Maingiw siya na sisla. Kung makifan na kat kanlalfung. Panangat pray kamet kollas na kaywa. Kumingkain esang na silos. Liyatin. Pain nanak. Ilosin kain tiya. Dikun siya la katin mas. Kamat siya na finena. Ka finna mat makaimtel. Kaslong fakak kalemi. La kainin mat tolong ekom. Ala na siya ukan. Asin. Lulin planin karangan yaklong. Eko me inka ni kasa matanin siyas na kikasa mat kan relape. Kipel siya ki mapaspas ma Ekkeruf lagi government lasha. Kat nga siya intervention mo. Kung mga fun na kain padakan lamang in a split second. Kat kapendeli. Panagkataka na yatong katpapa, lalalfong ila kung fin magunarela ko. Kung siya deliverance. Kaya siya ka din for fashion slash. Kimalutut makataga ni Kia Kipelsinge, wikat. Lela ta makatakan ni kain main siya wo yuro minkan suak na rumana siya magkisya kain kat kaksyakin kum kat papa kikama kumasi na siya kadin si vidba losyan vulwas kinuknugin mo in fashion namin kain mo na dun Jesus Christ matlango las katlalal fung ila payil mo kulo siya fun nandun taga misya tukun nandolo el maulya kin kutangla misya kutangla kalya eswa kashiru kainem kashikat kadin fashion namin Amen. Lokaksin kat ki kattaga nekipelsin ngayon kain fastnamet ki malutut maasha. Awit kat nitlong ulon kosh ki lelen lasha. An kain sülbena kaksin kat ki malutut makadash ki. Nakilata si makadataga na kenge. Kat shamram ki sisin leta singal dolu mapolil author ki. Na ngatok medically academy la pila ta singal dolungan biang sisiksya. Na ora kikatash ke New Testament ingena insulpena akes maganyigatla ashbuklongul itkosh parela uleng sasisingayo. Katluti ke fashala shala ashpe buktolngul yake uleng mata. Genesis nike Malachi. Katluti pelar period of silence. Maston Malachi nike pelsima medolikesla. Gospel jilangi. Mayan John Baptist ilwuya fakla ash Messiah si. Na iki konekla intinsya. Esyail. Na ilmatawa karo. Due diligence like a research la. Ni konekta paila. Jesus Christ ilwun kulo si fun na natin ka. Nara kikatash kyo leng sa si ngayon. Mama Celia kikyo leng mata. Ikipelal denil mo. Amat pala ngayon. Paiket like a church. Paiket like a church. Maluk me siya pangan. Chermaya alfak ke chermaya tolngul siya. Pas tolngul siya ke tolngul akos. Laso lo yung sasya si. Pailang sasya siya nga. Bakat tufin Jesus Christ. Mana kayo masang na sil Moses siya. El pailang si matakashisngi. Masima. Ek fonyela. Plan of salvation silang gat niya.
나라 기갔다가 느끼 북싱의 로맨스 그 롬싱이 라다싱이 아시 라타이가 epistle 예 마폴리스 마스텐 마스톤 마싱알 돌lungan esmasla insomnashin 7 Gentile churches. Na 7 Gentile churches ngan kachamram gen Rome, kachamram gen Corinth, kachamram gen Caladia, kachamram gen Ephesus, and Philippi, Colossae, na Thessalonica. Nara papel si ma doctrine kamaliti ma fakikikasan gata eltaka develop in ganda ka nage churches in pangan ma si ma elosorek makan insang fakikikat tapat masin kashaw intenanaklak koma nara kifaksilak ngan kanmen faklaga pa these epistles develop the doctrine of the church. Na epistles mga kalami ma-Paul sa maslangin. Paul el 4:4 as a church planter. El 4:4 nagkikay si church nga. Akay church nga. Kaya James, Pastor James and that Jerusalem. Na el 4:4 kaya siya pa may dakang na sila. Elus pa na Jerusalem. Naki-purpose si ma epistle nga develop doctrine na church nga. Purpose la ba? They give instruction. It does sang may fake. As to your unique purpose, na unique purpose singan pa, sipelan God. Na panang katfin di na church, kaya vaksilak mo mystery si pangan, napane ngaro ingin at takain matawag ikekla. Narang akong binsum na kaya si sapta tolu pa siya. Fakla kat, siyora laman na kayo. Ilokan la payapaluk melaliki, full na kayo meta. Napangan kalmen faksilakla, silya kimangi. Then, ito na ikekla na siya ki church ya. Mat palang eh. Napafakla, Ilokan la pabaluk melaliki full na kawa meta na makunak poi basamram nge inarata met na kawa in kalim kela papa se ek payak fakya esam kun la pol metliki el daka ainel pasol el lututor kamelel met pena pislegelutisi Uska kieltä ka kaljimet lalalfung. Napakalim siya tolak matalil tatatlega orsua patkilje. Som anaya si jela lentolu uniaklem dala nanganda ka na yun. Na polil rek magud masi may kekla na siya the church. The church through Paul alone. Nakatitala elvakla Church is not an organization. Organization si pa nga, or lachka kin maki passport, healthcare mga, health insurance mga. Church ilte angan, papol ilfago. Church is not an organization. It is an organism, mamahul si. Body of Christ si pa church. Nara, kiyoya si masikyak na si Paula, skili Kalim siya tolak matal na ikla mo lala. Ikla siya pangsin kasaw ta ka na sil. Kaya lela si. La destiny lala ingin na ikla. Nara, kel Paul, through him alone, we know the nature, purpose, form of the organization of local churches. Napasang inkanik lalos inkain matawag takaini. Kat finloan na kita na oya si ka church nga mapena oya si masikyak na sila. Pole likulyak lemit. Okay? Na church, urak malasya pa, inikal lamit matako. Utsak na ka church. Kat papel tuyang na si Paul.
church meta et tako dal so na lalfungi dal tako na denta wek in witness mo kaya na so oye si masikyak na sil Paul niya pa ekalim ki ileta ko in kain akataya ke church na sin meta yung akalimia pianga ileta ko nara ileta ko siyam sin Bacon church pangawag pianga met Bacon nga ito ko in kain ekle na ke body of Christ singe nara si pen siyum sila na sin metrom nga metiket fast na ke meta Paul elmata sumasala ta singe this epistle na sin metrom nga masim na kenda koren ke professor sila laktol ki Paul sumasla gospel singe mata wak fakya galik finan Rome nara kita ka lala pakandin kisin siyak ma taka na yurol masin ka siyo dahil kis connect na ke God's grace na ke pange na ke kalenglan ka ata na ke masaplan ka ata dahil ke connect beke dahil ke connect pa na ke walay la ke kaulayang na sila prema dahil bangon Abrahamic covenant arsanan kisin siyak dahil siya Paul so na shumin pel si mandak simusla ta singe ka simusla ta singe nara kat fin loang la keta na mes central messaging ke la ta silalnge while fact mo for I am not ashamed of the gospel of Christ if okal dena maken ke gospel singe for it is the power of God il akulin kalan God inusi mole la nasin met na kayo malalfungi silos na kayo malalfungi na met na sin mat Jews na fan na sin mat Greek na pa akademia la kalan mo sa singe pa ilta kay na akademia kaya nara kung finali na ke si koren sapta si pasingalit ko singal alkosta na el fakla ngati ta kain ta peptai si meta il ta kain faka ke peng wo singe kalan wo sa singe nara kat fin sum na ke rom sapta si pasingalit ko singalit kos kadeli fak sila ngelange aru den na yok yakien wo sa sik the paingin kianikin mulela nakalan God na silos na kayo wasya lalalpong na sin mo choose met o eba na sin mo siyan mo choose the wo sa siya akalemye makadil ora inaksyo sila may tayo matal pakilalalpong imakain na matawak na nikisafla ay na mas la fact el siaksyo siya imatan God ke lalalpungi famol masingan mo kay fun na pa eta kay nusin na si kom sa kukinga meta na siya nga kili pa baldi ko lalalpungi mo kay fun na pa si sir ngata ka samram kunla pas le mameta usi kat lipusi mi singi lalalpungi mo kay fun na pa akalimyak ne el siaksyo siya imatan God ke lalalpungi famol nakinga fakoingi ang kain me usi faksilaki nga fakki si koren sapta si na fasingalit ko si mga akademi biya nga nakifaksilalingen nakifaksilange ewo pengan share ki screen in mo kat aske sa puksifan na staklukan kain usi ki payabal dig nada siya. Nakifaxingan liye, men, kadin na kadin, akademi la, makat sumangi makipayapala. Loang nakifaxingan, men piya nga, in fact la, lalalpungi makifan na.
Christ il sapaya mi ngan baptize mo. Il sapaya en faka ke pengwo. E faka klagin tiawrek magan kastan met met. The kolan miselan Christ fin saksing in tia bleshayak. Pangan sipin faksilaka. Nara fingat fakla masi kadin kan akalamila aso ye ke pepolo. Nara pa akalamila il saksi wasiya kimtan kat kilalal fungi famol. Na ingin akum kan ngetlalila fong atakang itawile church le baptized ke kof sang sida fa singaul piksugot tala lampukon fukus kulok ke shafla nga we Christmas uniform on ko hitkos pangako inaslak mangan manasin maita masif fan na siya chikuma palalfung naragadat kataliak la epiate mungu pi kalun siya te mama katalanga samuan kaya piasom na ke putsima sam kunyak ki Catholic ni som tu fakak maglukloman na siya kakatsivian na som tuya kim dan mat nge in fakak ki bendawing yangan panga si pera wuka din tagan ki kaslan kata nara kadeta ko naekla ki kadet kan ki saptas nga lusing el tagan nakalemi la kat living sacrifice sinasin kat papa na may kalmen vaccine nga kung may finsom na ki pwede pa na nata siya kada som na ki first pa na may tigi sapta si makat askeng man kan uskat may na ki kadin li slakluk ki mayin nga ki inalakalam siya na korin pa nga riti ki piya nga ingin nga som na ki malutut mi siya nga kat som na ki Rome singa luo na pange siben faksilak pianga molin kalan sap na singat ke mai nge matlili alala ke siben pakot na laplan kat na sis ngakka fesius kusin esko siyang si fena na sinkat ana si may kisemol ematal emayakin si woyen paingi oyen alupaye mafal ko sinara na kumfindi na ki fasaklungan ko sinti tayo laman mo lan met fella ako sinekle ke ben kadel arlen na aksasya yan na naklobos na kusya kay nito malang silan kat masewo mayakin si oyel aswastan ausi ka din kain nan ka ki makatara ki lalal fungi lasala ko makatarang mema akademia ki gastan gat ka manaka chifena paki ara nakataka akademia living sacrificing kadinta ko ana may kisya matal si na parang afakla gosh mo matal lomalu tronjel matal Ibuat ligyan na we kat teusin we kat tako. Depas kolal presta na matal si masam kunyak ngepang ngako min si fena song. Wana may kisya moul si matal yurin kat. Nakipo de laki pangay masimadak mo doctrinal discussion na pelas met Christina in kain transform information in nakimol lakom. Nara, taka na siya ka din ito la. Sapta siya sino phone na kilata siya nga Betigi sapta siya lusin nga. Ito ka nakalemye. Reveal God's mercy to sinners in that He sent His Son to die on the cross for our sins. Napasapta siya ni ki singal siya taka metigi nakalemye na siya kom. La kirshipen langkalan bakoten lala. Mercy lal na sin matkuluka. Siya nga ako matkuluk. Oral sa pema. Saptas nga lu falen na kishafla yan. Lata si lal nga Eldagan chapram gan na ki mga kumin or anan slagin mo responsibility ka application lakum na sin kata.
Napangan overview ke leta si mga kumitakan reading eh. Hindi ka din nila na may si leta si nga takan sam kun ke. Napasi sa nga sam kun na ke nga kuminta ko ay na may kisya matal si. Na kaya nga kumita ko nag-isapta si nga luo si nga. Tawak na kalimin ke fwas si luo apa nga reading ke piya nga tari. Paano ke may kisya mo ulam matal si nga. Kishipin kataroingen makikalanglan kata. Nara oya singan polil pangon ya kum nga kuminta ko na may kisya matal si. May kisya mo ul si. Na isam la kikata ko kadinetala Churchill organism si. Ilma mo ul si. Ildi organization si. Napasi sa nga kuminta ko fwas si luo ke rom singa luo nga kuminta si na eskat yang na may kisya mo ul matal si. Katwin lo na kita manos pa katin sang siya la ka no ya singa e premier e final moria. E give up isan na singat. Napanangara I want you guys to Sakluk na masakluan ke pa fo saklu ka tramram gandari en si mataka na si kumapa nga kumin kain sin kin nga min de patatyang na ke me fella singi oyelan fella singi pa la kalimingi ko sin tie tay laman mulan met fella ako sinek lagesben kadilaro aksa se yena naklowus na ko fakain ito malang silan kat masyawo ang mayakin si uyel si waslen nakataga nagisap na fastolu fashion ni kimelutu chimsing ngem tawak taka nageta na nga kumintiven na offer ourselves to the church kingakom taka nagit church katorela pangan masima matal mola kat pa masima matal mola te tronchi lomalua te paskulal dawe te microphone na pail fakla nga kumin nanakin siwa spell na kayo bailange kisipin may kitikalanglan kat na siyuk sa klub nga fact na siwas na kayo kung hindi si fenanan ka makos falatligi met niya at tuni o yan mo los fal na ki lapan lalal fungi makadil esot na siwas naraking akong offer ourselves na sin church when si ven church ba Jesus Christ di pa pasta lash ni di pa tikin lash ni pel na kewa nga ako minsom no lamalo likia ma Jesus Christ pa si ven church nga nakikita ka na ki fasakos na ki alkos nga katindi ki may sang malusing nga napalak mo asla pes in siemano. E kasi laing tiona si rek malalos. Inoya si pena inge kat finne met pespes kat nano si fan na kikat masif fan na layo in Christ e kat nakewa akapashi o na kasi la matie o na si kemano si. Narakat madawak nan ka nag-shenri kat kasamnam nag a relationship to the Lord. A capacity in na sin God. Kadele si kasi magiti na siya. Siya tiyona siya. Mamit fakak siya. Dan kia ko, mga fakak ko, ilorek makun, insang tafala talik nata siya, insang nawam gultamail. Siya bekif slala, ilorek mabeki mungo. Kasha siya bepang. Napayan nga Ashkanin gifts namin. Katamo ito on, katamo ito ash na mga silos pishleke. Na yan si mga kuminash kaya pa, hindi ko aknas na si yensi. Masingan ilyok siya na may si mafake kastan God. Men ko aknas na si mga
Jokki toksellen kat. Kat chivenaurella met fakaksi kapastasi iljoknigi machimaknasnes. Kat na kewa masifana yimdan kat and make us in his image na elusi kasi gifts na siya. Tingasang ki orek mo nge simet las ko siya nge manigid lamen naklalil som uchak tanamdan ki orek magi restraining. Dahil kaya nge pangi masil lang si me pangi gifts lala orek mo ngo. Orek mo kaya nge yan na kaya. Airport rek magangel worker of the year way. Gershipin moniaklal. Akaksya ka nalgya. Elden ashikelden som fakak lomalue. When fakki pa po lamam tana hindi usam ki lomalue. Den fak ma de fakan sin kulta maldala. Gudo maldala fa fakak ke. Del te shamram yemdan mukul ke church. Na panang tuti na upesi pe balantang. Tanga fakin la. Dalik mukul siya nga katatalpe, he has the audacity, we know him to a certain point, kung di ito may sinikinay kasla, elda ka tuun siya ne usukin kaya well. Dan kaya kasikla, may alkas pa na English, muet ngayon long pe. Why do you do this? El siya kaya po kalrik man in mo siya. El ma waste of time siya. Ang tan kaya lang, kakumti namin itala siya ngamit from criticize siya ka fak mom fakan. Pangakshik yatin makadinan sinjin kun. Naltun siya na siya fly dan kaya kamulam nila tiknal. Kung de follow kun kan mga mechanic mo ngal. Kung ikas mo tan mo ito. Talame kumara makatil shoot na siyum. Kumurek ma Walmart kumaknasnes kamema. Elyok shipe kitok shellan kata. Kaya pa na may tasta si matuyak sham lomaluwa. Kat na kaywa, kat kashash. Nara, kadile si kasi magkite na siya tiyana siya. Na kadinorek magkite, inge fall nagikalang makadil na siya. Kat fin ka in fact, kaslan kat, kadinin na nara fall nagilalal fung ima asherosh. Kat fin ka in kalensa pa mwet, kat inin ang kalensa. Kat fin ka in luti, kadinin ang luti. Kat fin ka nakayen siyen mwet, kadinin nakayalos. Fina assurin siya mwet mael ka in sang kasha mwet niya, lela ilan sang inyok. Katena mwet siya kol, ilan ara kikayel. Katena mwet siya ara may kalenglan, lela lan ara kinsiyengan. Di masikyakin ang NY daws. Mweta syole. Mweta lalal fungel tal and trust them. Trust lalala silo sin kain government. Adel so makakain, pila tala siya na fash. Mweta na kanlala, shutdown government ngayon. Pange masikya. Parang ang in the first place, bayan na church, elos bayan na shamtek mamweta lalal fungikeo. When pange design silang katkeo. Akat talikil lal fungilash ki government. So, kikata ka nagkifwasya si malutut mo siya ash kaya nga falen kisngalon ko osh. Nga kumin allow the gospel to shape our relationship and ethics. Di talik machimashanong kapiya nga, el den arek makin masing. El som namit. Makin nanaklan mo. Tangayangan kinam, dan kaya kay les maklan kain, the sanglan easily nag-level lala. Level lala pa level siya som namit in criticize without knowing that person. Makatinin na ba, kadin uplift, kadin saksisin siya. Narakat finli na ki, katsamram ki relationship ethics siya nga, kusin lang si kinsi payi. Kasi makuluk, shuk kya kamawo. Kusin na lang si sisin siya, oe na matliliyalan Christ. Kusin ngan, inakfulat siya sisin siya. Kusin akulin in Norikma at the Alshangesh, and siya na yung inkalan sa balem, ingan in Finshak, mong fusharin kayo, si kalan in Broy, sang malawasin kaya siya met, uyawasin na lalfungi, siya enin Allah. E pain mat siya
siya na inlom siwos. Na tawilan rik magin kips nga bal vakla. Siyak sin gadila nakin si uyalo siya or kuluk na siwos. Aok siyak ilan akin si uyalos at siya siya nga welos. Ingan yorolos siya ingan, tang yorolos siya tang. Kosin nan gagamit na kayawa na siya. Kosin tiyan siya palat. Kosin nga ni narorik mapasisel. Kosin tiyan si fena nan gamakosal met. Finos ka tayo na may tara makuluk na siwos. Kosin tiyan falakon na siya kimakuluk. Siya na rama siya wo yung tan met na kayawa. Kosin na rakayos na phone. Na kosin mo mista yurin met na kayawa. Met kawaklak. Kosin tiya falak siya. Alela kadilan maltikin. Na masmos na fak. Lem kadil fak. Malakin falak siya. E nga falakin mo din makuluk. Ako kosin na ra. Why na masmos na fak. Met nakalaklo ang finmasin siya. Sang manen. El finmalo. Sangkof ni mel. Taki kumara wa oinge. Kumarala na akmekin yella. Nikom lela kuluk. Kulukin kutangkomla, kumin kutangla, makuluk ke mau. Apangan si vela siya. Kat kaksigin gemarit sing katagan ni proyek, kat kulang malap na siyong katpapa. Kaslom tagan si wilpel tika, dakas makinyikat, kai ka, daksiwas sikat. Kat kulang malap, inoya siya na mamong yang nag-foko, maul tagake. Kaslom tagan akmulyikat siya. Kipel si mapole, kalye mat Christianing elmisia. Aki pakot en lom. Kumulela. Ngan lom utyak na inel. Eke maan na kewa. Mahil palakan ke wala na. Pakot en lom. Kikashalom na siyel. Eltakan shamsham na sin church. Misenge. Lapangerik malasha. Kat kaksigan kong gimalututwa kat papa. Kainem. Kat fakulaw malap na siyo. Amen. Nakmasinggan, orala masing nga aske nga naksiwas sila bakat fast na met, kulo malap kay malutut ma, taga akataya na siya nga masima, taliksinatas nga unga kanya pa, ekal pen. Staklok ke, katakane ke reading slash marsh ke na ataka shamsham kun na ke fasha de ke saptashingal siye na mo ar shift shimasikya na shift singe pa bole taka signali na ke mal shamsham kun taka fasha yok na ke siya na ke singal siye singe kel taka shamsham kun na ke God's gracious, merciful display. Nalo.
make gracious, merciful display singe. Paano ke pakotin kaleng lalo. Kaleng pakotin lalo. Na kaleng pakotin lang kat papa. Ay na ki polil pangon na mo ilalin na katak lagi kas lalmit mo kamelil sang na sila. Kat papail or ilan geneksi in molilla. Nara kita kalal, kita kata sham na shishki lapan pakotin singe. El tafung na napay katil kashil. Eli kesta na sil. Na panang kikat lip sila unsugo ingi na melutut ma ngata ka matawag sham kin na shish ngayon. Ele matawag ikas na shish la. Belsi mo itifak la maguluk si na shish ka o siya katsuk pa masi mga alimita in folokun na siya. Pamarit singa taga kalimita te mala si na rakay no iyang. Nara taka na shish ka din na ki kaleng pakotin silang kat ni. Kirshipin molila si mataga sin misaya si mga fakmo metol taga syuklan na tinja misaya singe. Siya lukilak pa yelak. Nara taka na shish ka din lila. Ala na yok kakshaklal pol. Kirshipin pakotin singe ral taga shampram kunda ki Pel sing akum taka inaalu na sinkata. Kadin taka alu na alu la siya ina na mamul siya, mamatal siya. Nangataka bakkalimila organism siya bakatash kaya di organization siya. Narakita ka kimalututa inakkalimina pa ila ilakilin na pa ko Lankata na para iltakata ele shram kundaki finshak singe ngan singe matagay kesta ki wasinga lu singa menki o yange asha na it will enable us to live committed mena yasingan nga kumin kain moul na itala as end game jilash as kapasi etako Nara ki nga kumita o yangan na purposefully, committedly, nga kum worship with obedience. Katalu inakostin lash ti mana katara mga talak. Nara palfaklan kenek siya makawos mitlan church aga in kasha tokshailan kadin kasao. Pa kusurik mga spiritual gifts mga kalimye taga ki fastolo na kay algo siya. Na kadinita la gospel siya kasi mas center kaya na niyo kumo pataga ki fasya na kay singalon ko siya mariti. Shamram ki lang siya. Parang ako siya unsukuwa. Kadin chudba na lipsela. Shamram ki mongfushesh mga. Katis yun na konkun. Na pangan kata incentives mataka na shishki orang ataka really fastolo na ki alcohol try pa iya na ki singalon course aksya fila marita misingi nan chut pa na fact fastolo na ki alcohol sa shamram kun kai si may sang makatela si na si kumwe mga fact la fine wala ka fakya shek na yok intok shailan kata nga shaman ki yatari vinen melin pal restroom si fun na vinenwe. Na matlap si nga ut na leta na o nga restroom. Dahil syukla siya ka norela in that moment. Nara carefully. Na pa na nga kadinita wala. Wangan siya siya falat lagi siya siya. Even if in fella siya nga kainin title. Makumra ke pungan. Papa na nga ke pungan. Kat na kayo masifan na yimtan kat. Kat na pa si Fena, iwak katyak, makatoralal ki matsaya. Nara nga kung matlalal fung ima, nga ka fina lose purpose la siya, kat nget laliye wala nalan kat nagimulak ko mo. May kat mat kuluk, ilkasya kat. Nara, kita ka na siya, makatin kutangla makuluk, kimawo, Nam tawag siya ta ka mo enganin finshak
mong fusharin kayo si kalanin pray. Who can do that? Nara shipesira mafake ko ingia pa as happy anticipation chi. Anan as masima kat ngetla na meta ke itola plan lan kata ti kanta fungle plan mo palan kata sesha. Nara ngakum finnelia mama sikyak masinge ke akeslan met kollash White House ngika finnelin church lasha. Ngakum minetala mana kay Washington God papa. Sure hands of God. Na para fact ma inganin finchak mong fushin kayo kasi kalanin pray. Pray siya kat pray with supplication. Katawi o katapan betakalan lemo. Nara, we don't have to fear the future. Katinin ang siyang ang kimaya fasikya kipel fasyo. Mayan Washington God. Christ is the reason that we can be joyful. Para samsam kunyak na ke ingan siyang eh. Mayan po, Christ pa siya payok siya kat inin na. Ini nga naman, kainil, ke character lal, mana kay wakel, kat kanlalal po. Nara, kalingat lali ke pel makatsyun, trouble, persecution. In fact mo, kadin mong fushesh. Mayan po, we know God is in control. Pal fact mo, kipel sikat patatyang nag-ielya ka maupe, kat inin mateng. Kisipin katitala, kat pa, katapel siya na karangin, mana kayo. Mayan si was, el faithful, el matakyo lela. Nara fakla inge, kikatak si was siyak na tari yurin kat, kisipin nalal pong ilash, as misla lash yurin kat, kilem lash Jesus Christ. Misla si mga fakmo, elos, paikled vel Jordan na, inutyak na kim felin ulaya nga, kuflak na misla siya. Hindi mising, elos nga siyak na siya na mag-peace treaty. A fact kimasing as misla lash yurin kat, kilem lash Jesus Christ, kalme pa, katafayala ligi Christ, para one misla pa ay. Nakasamsam kun la massive fun na yun na yakiru kuma pa, lalalfungi. Tenuk-nuk limikos makumakulan ki kasi form lom nagi Christmas. Te pikso ko makum euniye kunom nagi Christmas pa muli kumle. Mangan mau. Tasakta sipin lalalfungi lasin Christ pero. El penkat me in palakin langkalang langkat. Sikat mulken pelingi. Oingi katalo na ingan mayan orfin shaklash la kadefa ipes ke wala na langkat. Katoya pengan ke may kayok na siyesh. Mayan kadetala may kayok ko arulan na mateng. Kisipin mateng lash kadel in siwo siyesh. En siwo lash kesh si finchak lash. Finchak siyingi atiye akto asyikat da kadel si lang silal na inkat ke ngan matal. Siya may kate lal na siyesh. Jesus Christ mitigil so melang ngalikia comforter siya ngayon. Paraclete siya ngayon. Nara trademark lakom pangakong pray. When pray siya ngayon lifeline sila na singkat. Nara masi makatitayak kaya matlalalfungi papray siya ngayon. Kat pray singkat papatamasin ka siya. There is not a day in the Christian life in which we do not need to hear this verse. Walang siyepel ke mola kumat Christina katyainin na kalinlong ke fasing ang losing. Yok lang ke perseverance el shalagan pa in mastlon engan in finshak na mong fushasin kayo ksing kat finloang lageta na faces tolu si pasmanyak na enganin finshak mong fushasin kayok si kalanin bro. Mong fushasin kayok sing paano nga kung evente matagi kastan kada nakaturereyak.
Na mayen etaka na shish kadin diela. Ash real threat chema taka na shish. Para ke fa shaksin la ko shingan bakla shaksin gadila na kin chiwo yellow sha or a kuluk na shiwos. Metsi orela makuluk shina shish. Odin pray na shin kat shakla na kin chiwo yematsingan. Kapay lang akong ko na ramang eh. Na pasi sira met matagak shaksing la vastugun lemo el siena ligi mat peken si mat alfumi shaksing kadela nakin si yellow shara guluk na shuos awok shakela nakin si yellows etia selnga welos masinga na lena kalemi na paila pangashikasha lem Jesus Christ el matake el kutangla el bangun ya komsia shugak shaksing line vastugot na mekan men vaklala mung fushasin kayo to be patient in affliction pal vakla matlalal fungin etala ashmoy kayo ketaka mga etaka kashangal yok na make surrounding lasha make met matusis keshma ora kainin kenek fukama I'll make in finsha. Na siya ko in finsha. Be persistent in prayer. While fact mo, live with an undercurrent of joy. Kipel mamaupeta ko. Ingi kadak siwasiyak na tayo rin kat kisipin lalal fung ilash. Ash misla lash rin kat kilim lash Jesus Christ. Makisipin lalal fung ilash. Kadineng anin kayo na shish. May kaditala, may kayo ko arulena, or may kayo ko elorela mateng. E kisipin mateng lash, kadali akin siwik. En siwukas, usi fintraksi. Na fintraksi ingi, el ti aktuwa shikat, da kadila si lang silal nagikat, ki nainkat kisipin ngan matal. May kitesimal sina siya. Nara, kaya nga fact mo, kung look forward, mut ko lang na ki pel fashion sing eh. Papel akalimin ki wala na ki pel fashion. Malalal fungi mo, makat kayo ken belingi tiyak kain lamayak na ki wala na siya kadil, e fact kalimin na siya. Maurik lang na kayo tawi asal ka hindi kikat, ila kalimila siya talik natal. Tamarik lang na kayo ang matawakin buwangin lersipe. Tiya kilang sila alo si Fena, akilang silang kat. Tarak ta as na may finsak singi. La silin, maurik lang na kayo waefa, aksiwa siyak na ligi masya, e kaul kalawi. E base ki si ko siya kulan na lantalik na tingkat. Ta kadetala omet menenge maurik na kayo sao kingal o nangalan siya mutan siya ako lang ni Sus tarakta tiya maurik lang kayo na pa sao kat siya as nganlan gat yoros o na may kiti siya metlal na siya o tayo pa sao in kat siya nagikatapan ta katila na rakadin manatal aksiyosyo kiela manos na fon, the finchak laraba mulikat ne. Nakat finli makat finchak na ke, na tiya finchak si paingi, mayen siya finchak na ke masya elietari. Na kung sumde ke ipusngal siya fossi, hindi na ke vaccine. E kat finchak na ke masya kat tiya liye, kata mong fusashin tapan. O e pengonil takan kya kadin manaslash, takat tiye tala kata pray for kya. Ngonil si venak kaya visin kat kesh, kipasin sasao, mawangin kya sa fal na ke. E kat, saliin siyan mo ito, ilit tananaklan ngon, mayin ngonil kaya visin kat, kimetlal, fal na ke lang sila. Kaditala, kaditatain mana kayo kadilaratayin ashwuda kake na silo siya lang si. El awag ilosya
el pangon fall na gishbelal. Elosya kadil jilalatari, eloye peshelos data, elosin muna. The elosin oena win natal, the win elva wonsin mashlo mit pespeswiel. Oing elosya kadil jilrela, el pangon, elosya pa el pangon, el axiwa shilosya matal, el sangule nalal na silos. Na pasi sa pangon yakat, kadin chikalin in pray, relang ngoslas na sinkat. Pafakla, oyepe ngonil da kan kashikat in manaslas. Dakat tietala, kade pray for kya, ngonil siya na kaya sinkat cash, ki presensya o mawangin kas fall na ke. Katseli in siyan mo ito, ilita na naklan ngon. Mayan ngonil kaya sinkat ki metlal, fall na ke lang silal. Napauskat men na ke, Faxinge sang malawosin kasha met wios in lalal fungi, siya as enenalal. Pain met se na nom siwos. Faxinge pa, share with the saints in their needs, pursue hospitality. Nakikat akademie oya singen, in kain sang kasha pe, la met se matakakov kya, ka met wiesha, kadin liena kay pluo. Generosity singen, kalangin sang singen, na makatara in sang comfort na sin met matakana, makatsikin kashaan. Parang da siyang kindik na hospitality singen. Nara, kat finali na ki kan kashaan kat siyang kun, nga siya man na ki Elizabethan poor law singen ki lenigas somla. Oya si madalara England, ke maturek mga yaman ta shela tala si ma nagipat si matsivin masyak natel. Akya siya hingi pa siyang ganyak nga. Nakat finli na ke matlalal fungiya. Urek masap talo, fasang nga lako shakla. Matlalal fungiya na kewalo sa arulena in sese at kaya niya kaya siya sesin siya ke malalos. Kat finetam na ke, kat falokla na ke, ngay sa malu siya mit na finan ko siya finanutwe. Nga taga siyam ganol ananaya Sapphira. Namin practice in Belgium again in na mga siya pa. Sumanyak pa kiyorek mga, lahat mo morek mga limekos ko gas. Na fakla, dahil matala kakaya kanla, NG, na proceed kaya dahil sang masinkan. Alam mo na naksya ta dahil sukya ka ta may proceed. Na dahil na si was. Tawrek malan matlalal fungiya pa, masimit, na fulfillin fact masing nga nga na fact la. Kube na ina konak na pailamit kumwikalan sa pan insisi. Met kumwian, elos lang siya akeshay. Parang nga fact la, avansin taliktik nga, ngamata tiniko ko siya nga kan sumwiko was mayon. Ngatikan 2 meter, kung dahil tutok tangalyawi. Met lalal fungi, elosin na ng takaya ni kimalalos. Un met lalal fungi, elos na naksi, en sisi fan na in manakewa. Wangan siya maslos fak mo, malal, o malal si fena. Elos na kayo, takaya ni kimalalos na kayo. Kung nawim tao, ensin met ma, kung tekan kalma nel talgi ais ma, ko, dan tau kuntin kan mamangay, di ba't lalal fungi ba nga? Matlalal fungiya, katikal na pa, matlalal fungiya pa siya, pa pala pa siyam-siyam nga. Malan kat pagkas nga reading eh. Nara, kipol ka siyam-siyam nga. In fact, pansin mo, kat fin ka nakayin siyan mo, katinin na nakayalos. Finasyon yun siya mo, mail ka insang kasha, mat niya, laylalan sang inyo. Katay na may siya kol, ilan na ki kayel. Katlita, mamawrek white house ni, kayel tal padal lang eh.
Del tu akakain na sin moita moita ingin na force nga la muna dala ta kong ke Thanksgiving Day singe ka finne ke weekend singe ka pena mo tsara may kalang lal lela ilanara kin singan kum te orala ma siya sang ta lang fukulan mo singe kum sum ke so yan tu ma man singal yak ta kung le si ba mga siya responsibility singe malas mo lalal fungiya Nara ki pelal bola la sham from yok ki hospitality singe. Kosi na lam hospitality. Na spesira kat met Christina kat lack accommodation nga Mayin kat ta faila liki makastan ka da fact na siya. Masubya na fact. Di malan government in karangan mo ito. Malan church in karangan mo ito. Naraki merit makatreating ko siya lipsila faranin singita na niingita na gracious hospitality lang kat taba baka chamnam kaya na sipesira boil the kala chamnam kun na ke gracious kalang man matalal fongi siya in fact ke kat mul si mga kumalin siya nga Ekin mo oyela siya in pento ko may lo siya manas Elos ma weary sinners nge. In lom si ka, fin bang am dara kuluk na sindalik sindik. Ele etawi lefa kya, the church lefa kya. E kaya kikatorek makimalan ko fangi. Ngalote lang mga siya nga paldikastan ka ato. Matsi makulya nga ilang tiche Komliye sipesira nga shamsham na siyum ki kanin mange. Papenara met kol sil shamsham na sin met mal kol. Men kel met kol siya elis accolades ki mawulan na mga ara kiurek malaka. Elpa is credit kaya. Nangafin fail na el fail pe. Narang ako hindi ki concept siya Nga ko minti yakin namang ako morela kat hindi la musil degan patatlatan Yesus apsuko. Katinan loang na sindalik nata siya lila tala siya member ki siya ula siya Napayan si ma-prize nga takakaya. Mayan mga kumtikan orela prilas na sinkata ikesan kenex kong. Mayan ay selfak mo asya ka fama ako yak. Elnget na liya nagi faksilak biya nga mut kala nagi pelfasyon nagi makatarong Nara fakulay siya lang inen singe fin all sayan si den mut ko nagi finos Jerusalem lem kat kala na elfa ako la sikafa na sin matanfel na kiwa fel sikafa ke me mungo na yaya wine na wo elfa sa na mokle la pakanyang in Ashur, siya sunya mo tanfel na kayo. Kaya nga taka sabwili ti ko faiklan ke wine nga fakla. Si pesira ko finayla ke makasapa ikla siya. Na kumni na ki pesi ma Peter el auliak. Nalta ka fake kya. Tausin tolo misi ke makasapa ka. Tausin tolo maula ke Lenin Pentecost ki Peter ito, shaman ki kalanglan ka ata. Siya kat finli na ki petsya siya ki kofa ekle na ki wine celebration siya masyamanyak nga Siya ka fa ki may munguna yaya wine na wowo. Ilfa sana muklela pagkanyang inasyo siya sunya matantal na kayo. Pensi nga kung matulay yung tankat, nukum nuk fash lat nuk yun merat lat kat merat la yun Jesus ki fakir long siya fastol vakla ngalong siya pashalalap taka likit tro na fak inge lom sin kat on yurin mweta elamata yorolos elos fametlal kat siven elefa mata yorolos elefa katlalos Nara, masingin ta ka na si coming kan modify dia kung ngam na wan sin mat kuyasha.
In fact, ke wo sa siya singa na sin matsayan matchoose ka ma la fal ki ash kilo malue. Well, patasak na tu tinila tele ukaikat. Kusnay ka mo siya koshela mo itandi taga na ki iwe na aluwa. Kat na. Makira la siya. May tatikanyat malila kat siyeng na orang lang sila siya. Delta ka may kat witness lang Christ. Ona ke Christ ilis ko was ocean oyepe ace. Siya na nashloos. Toingi ko sak falatika. Na para Peter and mo ako min tulogon niya torkas kaso. Katin pain siya na inlom siya. Na tulogon niya torkas kaso. Masi ko na ruda ka kat one day siya. Kat finloang na kay mama Paul el mutawag shaman ke saplas nga losing ito na intentional malarang eh. Mga kuminsom go after it. Kadin in fighting mit nan lom siya na in mola siya. Kadin pleasel dala. Elos mata ka na church siya. Kad get out of our comfort zone. Sum na you're all lost. Na elos fin dita ka na lomalu eh. Ate yanin yakyo. Sum yanin yakyo eh. Sum na kyan delash mo ngay. Delash yanin pingko asum. Be a witness of Christ na siya los. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Siyak sin kadela nakin siya uyelos siya. Or a kuluk na siya us. Ako siyak la nakin siya uyelos. At diya siya nga uyelos. Masing ito ka na ki attitude la siya. Yok na ki attitude la na siya metlokalok la siya. Papolin fact mo, finash ka tayo na metara makuluk na siya us. Kung siya flogan na siya ki makuluk. Sige na rama siya, woyem tan met na kaywa. Kusin na rakayos na fon, na kusin mo misla yun met. Met na kaywa. Met kawaklak, kusin tiya falok siyak, lela kadilan maltigin, tamasamas lavak, lem kadilfak, malakin falok siyak. Nga fa falokin mulin makuluk. Ako kusin na rak, oya na masamas lavak, met takalak lumpin masin shell, sang manel, Elvin mala sankof ni mel. Tagi kumara hoingia kumarla na akmakinyan. Nikom lela makulukin katangkomla. Ako min kutangla makulukke mau. Pangan na naksi matakadasi kumngen. Pangan ki screenan ngan kutangla makulukke mau. Naraki oye siya nga Siya si fena keluti ke langsi. Engan praikelos ma. Met eken met lokale klasje. Pijl vaak mo enge nga vaak na siwos. Lang si met lokale kloos. Praikelo si kalye kawos. Lang si met lokale kloos. Tarakta nga vaak na siwos siya long gaslak. Lang si met lokale kloos. Erawo na silo. Siya siya nga kawos. Akin siya wala siya siya nga kawos. Praikelo siya ra. Koluk na siwos. Masingan, hallelujah. Hallelujah. Masingan taga na si kanaklimila. Nga patat na napay ki masingan. Iningan yorolo singan, tang yorolo siya tang. Malutut nga taga na siya. Kadinalan na, sige kadin lupusay. Mama matbuya siya askeo. Lem Jesus Christ elus, lupusay. Mala siya som na finsak singen. We need to live in harmony with one another. Do not be proud. Instead, associate with humble. Do not be wise in your own estimation. Kosinan ka ke mamet na kewa. Kosinan ka ke met na kewa. Ana siye. Kosin tiyan chevalet. A kosin ngan inarorek mapasisiel. Kosin ti si vena na kamakos lalmet met. Paul el tagay na na sham kadin loeng la. Aspe mo de patatyang nagikayo. El nagi context sila ng kadin ngatang li nagi may
kainin mait kainin mamaylo sashkia. Lal homeless, kal migrant workers si, cabinet makers si, household servants si, may wala si, may choosy ka, may chantal si. Nga kumin syuk inash harmony la kun nashtun met metewa. May nga kung witness silang God. Nara masingin akalimila. It is a unity that reflects the unity of the Father, the Son, and Spirit. To live in harmony means working through conflict. There's conflict, there's misunderstanding, there's miscommunication, there's bekennet malen og lalgof, det må jeg gå flamel. A real awkward conversation. Kada sham na rin na kanila ka mapay, sikyak nga ka, ilal nan ka napay ka dinauliyak ka fakya. Interaction nga ka pinangan. Tasak the harmony siya take art, humble work, and hard work. Met Christina tekain vakla mo, upe nga tekain na rin. Nga tekain, alin na isya winige mangan. Jesus Christ is omnipotent makuluklakum na vinjaksing. Nga kum sinners, wala vakeron megos fasalkos. Ilang si katmit. Anak katpabel siya latig Israel. Gidal takal kiyan itya pa. Egi nash kapash silaldal. Egi nash pe. Akapashi sila kum na sin. Nara, metan gata, tikay na nga, oh, ilang alin na, siklang level lako. Mangin wengen. Kat eni na managiwa mo katin nara, katin dikiye in our mind, lama katara na sin Jesus. Si fin church lasha. Jesus gave himself for the church. While fakki, ewas is limikos, fastong limikos. Bukulta ma, kusin lang simtan kiyos. When church el kapsa nagasiyan sin. Anake Christ lang si church esang mo lalke. Namasim alemil lang siya pa genuine love. The fake love. Kumfin sunna ito ngit-ngitlan genuine dollar bill siya. Kumet of kama fake siya. Kumnit Jesus Christ tarki lang sila. Narakum ko hindi aralan met siya na siya. May tarikan fake ko. Kung may tatari genuine love through our Lord Jesus Christ. Kung may taki kasel fakla. Kaya ni kinigera aralala. God, kadin na din sa amla, kikaslom kung fapay. Jesus hates what is evil. He loves what's good. And died for evil people to make them good. Jesus loved the brothers and sisters with brotherly affection. Pakalimiyak ki gospel lang. Dishonor yakil. The inganakflatiyak nga kong. Kigatli ka siyam nga eh. Siyam nga seal for God sing eh. Pachon is ramon mo, matamalut to the los isam mas la fact, oh God, moniak lak nagitembal ng firin nga oena siya eh. Kaso yesingan ki in ngakom, ki ngakom na ka church lasha. Nara, Jesus rejoiced in hope, endured tribulation, na el na proy. El fakki, polil fakki koren, du koren algor, fasyalange. Kuzi ta lakishpin langgalang lem la Jesus Christ. El ne arula na cash up, el si na aksa cash up piel, ta kuzin kain cash up pi. Pangan no yasima, ta kain back up faction na gela. Jesus el academy hospitality lal. El som be mangoyurin met Koluk. El lang si be met lokalok. Kalpan lang siya met lokalok ngayon. Esam
elostakan shukilya ki garden maden da pray ki chimney ka ye. Bidir elola katlaşı pakalen solcisi. Çizildi narik magin katlaş. Ausha papati ke paul na fin saksinge ni el na fin saksinge. Bij vaak çizil vaak papa nanak manas na selos da los cheta. Milos aro. Elos kitelik nuk lalin marstol kesis fa. Skinget lali Metsyan geok. Nara pranen mit ange. Wangen na fos fak ki bayabala mo ngan desidel mani. Okay. Chisilan geok. Ship again bu kiel ta fa na taria del shus fakun. La ektakat la fokan nuk simal nukum. Skinan ka. Nara ngakom nan ka la Lieten bannanak singam da shamram ginge ba ke hospitality. Pakanden mo tenen no. Ang Usmani silap na sumsislay casino At aliksi wiya kenin na siyan singan sang mula sharum lala. Liksi enin na insang isla similaksinan aliksi na ito. Nga Usmani singan sum nagi enin ma shamram gina gigat perspective magakanis nga. En wikilem, from anya kiluk lang dolo. At siya fak ki fostol ngol ako siyan. Mamak manas na sielos, telos cheta mailos aro. Apa right there ilfak la tari atel mutawek suswa. Del suswa kun mga fako. Nuk lala. Pangikata oyema. Nga kuminan long penakia. Takan siya sikarin valak sa fila malutuda. Siya ki orani matlala nagi harmony. Na para el fact ki revelation ni megar fasya mo elo siyak sigon sa siya fact fallen na nasuminis buklim num singe ekanaus ta silgel. Dokumento ki sham. Omen ki sham. Alima singe innan ka kadinnan ka nakela katte taga na lutulkin gastan kat. Innan na shakula silash. Min katte tak painful lem. Elo siyak sugo on sa siya fak fallen na jumis buklunum singe. Ekanaus ta silgeo. Siya siliyangan. Tenil sham ne siliyamange. Na pa siya lamang ngayon. Pachanil mo, alilam suko, el pa ka ni keslao, el da ka kishuflan tiyuda. Kum dahen waki, kisham kum sang mulin, sikosyak na singad, ke metlan shuf na kayo, kainin kas na kayo, amtanfan na kayo, kainin tanin met na kayo. Nara, kaya nga fact na ikain met na kayo ang insulpa na konyela, temet, kuluk mo kayo na batijel daga, wi mungo, finne utyak na kayo lomsel siya kiya siya. Kaya met ata siya ngayala, il sombe na siya lo siya makaimtel, ilo siya shikshin malik. Nakat finli na kayo, pasangal, tolo siya mga faka, while faka, elus pe met, pusha parsha sumna fin saksing wela. Siya sel fak na sil bayan nga fak na siyum. Masingin na umawiyan ng paradise. Skili ma lemer samram kun kay ka na ro English sele prem. Kasi ka natalik sindungan. El ka na ro sa pamawin kulo siya fan na natalik. Diga misya cash. Nara kat finloan nage fascingalit kat fani nage shafta en mariting en nalongol siya. Elta ka mainly ki oye mga kumin kain ashe la paus som na yurin metma som na lalal fungiya. Pangan fascingalit ko siya nalongol siya. Palfakla
Finash ka tayo na met ara makuluk na siwos, kosin te flogan na siyel ki makuluk. Sige na rama, siya woyam dan met na kayo. When people do evil against us, we never to be back evil for evil. Evin nga akong ki, kadin follow ko nang nainalin na katulay ko aske. Siya kuman ka ramang na siya kuman kami nga teka na ra. Di pangan mul siya nga. Papidrel vak mo, nimit follow kun makuluk ki makuluk. Kasang gas kulugin line gas kuluk. Ako sin follow kun ki kasi nakin siya woy. Mayan main siya bakadel, wala laki. Maya shoot na siya was. Kilda pangon ko was. Nara liki na nga kumin met kostlan liki na nga kumin me falokun mang en kadin loang nge mapirel vaki kaslan nge nan gat nge men nga kum met kostlan gat met kawaklok siya mo na met se en met forfasher fin vela nga kaya fita ko sin sistema kuluk siya menuwas kinanake. Siya may online molingan. O yan mo lo sin maston met sa lalal fungia, ene na narula na wo. Elos sin ma kuluk ya was. E fak ma was met orek makuluk. Elos ya akelin orek ma wolo wosa. E kaksyakin gat kilensi ele taka. So Paul's standards for behavior was not common consensus. Te pange o yema gayen metara. A pange malangata. So the point being made here, manake elalan metalal fungia. In oye shima eta akalemi na shin met shima. So naita ki mapaishi wasa. Pasis nga mo, first nga litong gilong siya, oye mga kong lashka kun ka, sisin siya kun na kay matma, son na lalfong iya. Kusin na ra kayos na phone, ta kusin mo miss na yurin mat na kayo. Nangakom te, mo miss na makaya na yurin mat na lalfong iya. So Paul counsels believers to have a peaceful relation as possible with their unbelieving neighbors and associates. Na met ma da siskers ma del lalvungi singam da ke apartment kanin met pamdangi met lalvungi met lalvungi met simam da lang nigigat nge ma Poland misis mok na upe kan ta fana utyak na gufla momong talen na kasha katsum norol na nga fakken na gela elma talang ngaten ale shamram na sila shamram sintan kiya ka men rapid national bali ko nga shanga kadin me akuluki na sana sham sintan kiya ka tiginistan jalen fak na siklan itala rapid ngel dakite na fashne el8 ngol ko to elma Poland wangen met lalnge Amdan gela mi şevaşne enda online ne childhood friends yılal magedel şivke ma bolan. Edel şüber şimdi nakır telepayak ya. Awan witness lal. Na eldaga ongtong şakşel dignistan yalla katkan witness lal kimerat singi. Nagat som welal dal som nagi court şiken na may kaya sumde utak yan in security ya. Kaya mo Churchill fashion when falling after hours. At Churchill fashion liya yak na may Churchill nga mabe Poland nilakilin yak lang. Mr. Czech, what are you doing at this time? Na nga I'm with George. Na may dahil pang with George minupay nil ki gas Poland. Na George lang kumita lilo na Churchill lang na siya. If Archmate kumita mal na kun for kata met Poland siya in siya met kuray sin daga witness si merat sila. Abang ako. Tapelo dan kaya kay tayla pintari alu ako nga siya si malakya to ye kaya ba el te kan sal kaya. Manila talaga
people person siya. Nga finde maslak mata ko. El tusano ne kaya nga tari ka siyam-siyam na singmay ito. Dahil silak ko pagkain na nasano. Inaw. Nara relationship lat na singmay ito nga. El fa nga. Nga sumuli kisto siya nga. Natalik nga yame is mga patok nga inusta sang kisto siya. Nga nakanal tal. Mga isyas lang. At mutyangan kam nukun. Mut ko siya. Okay. Dahil madalitay ko. Napadal ka kasi iya. Dahil fak madalitay iya. Dahil madalitay ko. Kung kasi dahil ki court. Napang kung di katatalik mo na pangon niya ki Tefon Fung pangit. Da Tefon Fung dahil pangon niya ngayon ang top call dahil. Dahil pang mo dahil na. Narakat teorela na mo. Kung nakra mo chifak na sige. Rek mo lang government lang Ba't nga linakun pang? Dahil pang ki after hours. Dahil loang ki time zone nga ngangan siya. Rek mo luman ba nga. Kuminti pukmut nga dahil pang. So after hours, time zone nga dahil nakflat siya. Natoplak na siya pang Kumbra na sinkata. Asya ko si kumrela kumbra na sinkata. Ina ka din di perspective kimalan kata. Mangin pele lorela mafal nga bin pray na siya. Na therefore, kadin ka hindi pela. Realistically, it's impossible in our imperfect world. Kim mga siyamram kaya Tasak the fact lang lempa, you are the salt of earth. You are the salt of earth. Na malak ng kominsyuk pa kadin di siya misle na vinpelo. Kadin de shugin kenek na dissension. Kate escalate mga inupela kulukle. Orek malan metalal ng iba should do their utmost to seek reconciliation. Met kawaklak, kung hindi falok siya, a lela kadilan multikun na mas na fak, lem kadil fak, malagin falok siya, nga fak falokin mo din makuluk. Masi makalimiyak nga naman natakay ki masaplan mo siya ki tutron na mitol ng luwa fastol ng limekos. Kilem kad eleva or falok siya klal e kailos. Arpel siya takakilo siya ikori. Lenin ongay lalos apkaran mi. Napapolil rik makun. Nalsyut pa akes makinilos initala matsige kumin inflict harm. Kan me kumsikin or mangalin falokun mamaupe mau. Well fact nga. When el koti ke tutron mi tol gol don me kosla lem ka de la fara falok sakla le kailos. De malak kumin falokun. Fakla ba check na sik palang kumera falok saklo mante finte upele le ga siklele samta singat. Kan me an pamit falok sak. Narak king akum refuse in faloksak nale orela nga kumin kankan lape crutches ko feud lakolok ma ekain inzu madakatoko sang na singat cut will ensure that it's just vengeance will be given ako sinar aru na masmaslafa Matlokalok lumfin masin shell, sang manel. Elvin malo, sang kufnimel. Dagi kumroing kumaro na akmay kinyel. Nara opposite lon repaying evil, care for the enemies. The kanme pa matlalad fong iba are to simply expect to abstain from evil mo. Nga kumin mga faka pursue opportunity shugin ganik pel fal makumkain kasila mit lokaloklas ngen. If God invites us to observe our enemies at the very points of weakness. Nga filfin fak masingila nga kunayak kat papaki nga sunfalfalin misye. Nga sunfalfalin bankruptcy. In falfalin fashion klok dan kiyako.
kan fan taliktik kan sa lalpong ikatle. Ngasun mangan kayo. And guess what? I was at the point of weakness. Akat papel da ko. Kafusya. Lipusya na finbusya. Kafusya na iniwel. Mga lalpong ima, wangan siya pel ma. Siya mat ya palakin wala na langkat. Nara, tang singi patakan na siya ngayon. Counterattacks of revenge might be most effective. Pa nga kuminkain etaten, liyaten na ke eninalan met makalikat. Napakalimiyak ke maritsingan. Taki kumara oingi kumara na akme kinel. Matsima sa fanyam tan kia ka elekle tukun oye si ilrela. Na si fesi lashki kita ka fakmo stakluk man vlogo na kia. Kadin kutangla makuluk kimawo nikum lela makulukin kutangkomla kumin kutangla makuluk kimawo. Do not give into your desire to take revenge or retaliate with evil. Instead, act in a positive way. Napapolel da ka insulpa na falokan ka tanigi fasyak yang eh. Kusin lang si kain si paye, kuasi makulu, suke mau. Bangga melutu si mata ka na siya misingya. Nara kakaksakin ka at ki, kata ka ni kay lusa siya ngaya. Nara pa nang kispesingan, ngan kain da ko, proile, napakadak siya fila. Alkin na skoon ngayon kaya siya kat ki, kanila siya, kisya flayan mana kayo wa. Tarakta, in kain, akalimi na siya sila. Pangan maluto si mata ka, pangan kat nagi, lain misingi ha. Kutangla maguluk kimawo. Alito, kadamdawak tako, nakisamram kil charmaya, malam na phone si, kataka ngay, kadak siya fika charmaya ton ngulit alkus. Fasit kas nagasingal dolo. Kadin ganda ko kunak life kasi si Yangel nagi love in lawan siya kat mitlan katsi. Ako lang afin sak mo malutkut siya nga fakak laga in main siya wuwo siya na siyum kasi si mama lipsalaan main bangi mga prayken kat papel ni kesta na siya. In wayang mushrooman kakumin kain camber notes ki mga mushrooman o shrine time lao siya. At kulak aksin kat ki katani ki Lucia siya nga, katani pray. Lang malap na siyang katpapa, ki malutut po ma kum si Vilpe. Si ki len siya nga siya kat. Ki fasili klasya, katlalal po nila ko may wikat. May wikat in, ki fasili klasya in karingan kat. Wayan gumkat na yok lang sila siya. Lela takalang pakotin mo, sisin silan ngan matalin wikat, karingan kat. Amen. Kalau malap kata ke kadak cafila bange ganila siya nara dekalye kyun. Kalau malap she was